Lijep pozdrav moji gledatelji sa kanala Moko Weasel, a i sa ovog kanala Markovčić Robert. Ispričavam se što nismo snimali ovaj vikend, jer opet sutra u ponedjeljak u 10 sati moram na kazneni sud u Varaždinu, jer moj dugogodišnji neprijatelj, tužioc Krešo Barlek, tražio za mene kaznu od 7 mjeseci zatvora. Poziv je toliko bio podli da sam samo dobio poziv na sud uz prijetnju privođenja po članku Kaznenog zakona. Znači nisu mi poslali zbog čega me žele strpati u zatvor, da se ne mogu pripremiti, ali sam dobio kroz druge izvore tu podatak zbog čega me Krešo Barlek terete. Znači evo vidite, dobijete poziv na sud sa člankom, tako da ti uopće ne znaš kaj te čeka i onda te mogu lakše onda sjebati. Druga stvar je, Krešo Barlek je već 9.6. drugima poslao popis zbog čega mene terete, a to su nebuloze kao i prije, no prije je on lažne dokaze prihvatili. Znači lagalo se da kod mene nađen pištolj, lagalo se da kod mene nađen prigušivač kroz koji je pucano i puno toga više, isto kako se lagalo i o medijima. Imam tu dokaze isto da sam opljačkao nalazište arheologijsko u Jalžabetu. I sad me tu tereti za jedan metak lovni kojeg sam ja tu pobrao na ranču, jer mi neki lovac ušao u posjed pa je to izgubio, da znam koji kalibar je koristio. Tereti se za nekakve cijevi promjera 50 mm koji su navodno nekih prigušivača, kaj je ono totalno nebuloza. Tereti se mene i za jedan metak puške koju mi je oduzeta prije 5 godina, negdje se zahitili pa onda nisu našli, sad su našli, i to sve bi trebalo biti dovoljno uz neke druge pizdarije za 7 mjeseci zatvora. Ja osobno smatram da mi Hrvati trebamo zakon o oružju kao u Švicarskoj, da svaki muškarac vojno sposoban ima doma svoje oružje, da se može obraniti. Bez obrane mogu oni s nama raditi kaj žele i onda nas mogu teorizirati kakva je njima volja. Tako da je oružje i naoružani čovjek temelj slobode. Ali to sud smatra drugačije, oni smatraju da oni nas dovoljno brane, a zataškava se primjerice opasnost od migranata. Sad vidimo isto da ljude pelcuju koji umiraju, tako da znamo s kim imamo posla, svejedno kako se oni prikazivaju. Idemo dalje. Sudac mi je inače Miro Jelševec. Nadam se da bude čovjek razuman, da čovjek shvati da je ovo u biti jedan politički postupak protiv mene kao osobu koji je započeo posle objave moje knjige Preživjeti apokalipsu, priručnik za preživljavanje bijelog čovjeka u Europi. I tu se radi o biti u tome da mi nemamo svoju vlast, da mi dobivamo naređenje od Europske unije, a u Europskoj uniji se smatra da je bijeli čovjek kriv za sve, jer njega treba uništiti. Valjda bude sudac Miro Jelševec shvatil da je on isto bijela osoba, bijeli čovjek u Europi i da svaka agresija protiv mene je ozbiljna sabotaža pokušaja da mi spašavamo naše ljude, našu rasu, i tu treba biti donekle solidaran s nama koji mislimo dobro, a ne koji smo obezglavljeni, koji ne shvaćaju uopće da agresija na nas je njima čisto samo ubojstvo, jer su oni isto dio nas kao čovjeka Europe.
Evo ljudi, javnost ima pravo na informaciju, tako da onda sam i dužan isto da vama objasnim čemu se tu radi. Tu branim ne samo sebe, nego svoj brand Moko Weasel, vidite na majici, jer sam i tak napisao svoju knjigu i upravo dok je ona objavljena, ona je sutkinja istog suda u Varaždinu, znači kaznenog, Nevenka Bogdanović, meni poslala policiju od ima u kuću po jugoslavenskoj komunističkoj manire da se diskreditiram. Ali upravo to kad je policija, opet lete listovi, upravo zbog toga jer se to dogodilo, je to bio poticaj da se onda osniva kanal Moko Weasel koji se temelji na temama moje knjige i onda da tako dokažemo da se ne damo diskreditirati. Sutra me budu opet onda maltretirali time da se mene naziva lasica. Zato jer su istražitelji očito neuki ili su samo zli. Zli je ne shvatio i nisu čitali moju knjigu da je jedan američki oficir meni dao vojni nadimak Weasel, vis kao mudar, a oni valjda ne znaju dovoljno engleski jezik da bi to shvatili. I onda to kao prevađaju kao lasica, da bi onda rekli da ja u kriminalnom miljeju sam poznat kao lasica. A poznat sam kao Moko u selu i Weasel, kaj mi dati nadimak. Evo vidite, taj teror koji se sad događa kroz policiju, kroz te razne pretrese, naštetio je isto našem radu. Snimali smo film Preživjeti Dravu, evo to mi je za sudca da vide. I tu je isto koristim airsoft oružje i dijelovi toga oružja, tog je tejca, na primjer spremnik ili kompenzator, su mi inače ukrađeni u pretresu, a to od policijskog službenika iz Račenca, ja osobno znam, on je prije radio kao skladištar u Boxmarku, dok sam ja bio na održavanju. I taj je isto, ono bil sav vesel, da me može doći doma u kuću, da mi prekopa moju imovinu i zahvaljival se voditelju te navodne istrage Saši Vrtariću o time kada je on me poveo sa sobom ko malo dijete bi vezao. Ja sam mu rekao to me ne smiješ uzeti, on je to uzeo i to je sad negdje nestalo. Znači spremnik i kompenzator imaju cijenu od nekih 600 kuna zajedno, to moram raditi 3 dana, mojiti na posao da bi zaradili te pare. On me to uzeo, možeš uzeti u žep, kaj ja nemam pojma. A sutra ću se braniti sam jer nemam novaca za advokata. Pa sam noći pojesti klupu, mrši nemoj. Kaj sam htio reći, taj Saša Vrtarić došao mi u kuću zbog lažne prijave glavnog tobož antifašistu, komuniste Milivoja Dretara iz Ludbrega, koji je rekao da sam ja opljačkao nalazište arheološko u Jalžabetu, a taj isti lobira pedofiliju u osnovnoj školi i djecu tam traumatizira svojim gadnim eksperimentima i gnusnima. Dok sam ja kao predsjednik udruge VH Fenix u tim svojim programima sam isto svoje članove udruge doveli gore na nalazište za noć vješčica, gore smo postavili šator keltski i gore smo proveli jednu noć da ljudi budu bolje upoznati sa svojom prošlošću. Jer nije jedna prošlost neki antifašizam, komunizam i slično, ono kaj jedan moj inače ideološki neprijatelj Milivoj Dretar tu propagira. Vrtarić Saša došao mi u kuću sa Bačanijem, policajcem iz Ludbrega, koji je poznat po time da je mene optužio za ptičju hranu, da je marihuana. I došli smo mi u kuću zbog osvete. Da Saša Vrtarić doista ima imalo morala i se kuži u bonton. Ne bi sa sobom doveo policajca koji je već mene jedanput lažno optužio. Evo pas dole s klupe. I rekao mi je Saša Vrtarić da će me hapsiti ako budem to boš napadao Bačanija kojeg nisam htjeli više vidjeti u svome domu.
Saša Vrtarić je isto onda, vjerojatno zbog pritiska od bivšeg župana Radimira Čačića, izmislil neke lažne dokaze. Drugog dana je objavljeno u Jutarnjem listu. Evo, imam tu isto kopiju da bude dokaz, gdje ću tražiti reviziju svih postupaka i najstrožu kaznu za Vrtarića i za sve ostale koji sad tu mene teroriziraju već 5 godina. Tko je samo prozvani šaman, osumnjičeni za kulturocid, sumještani avanturista, u dneverice eksperti kao kažu, nije on seoski blento kakvim se pokušava predstavljati. Ja se kod naše filmove nikad nisam pokušao predstaviti kao seoski blento, ali ključna stvar u optužbi protiv Saše Vrtarića, a naravno i načelnika policije Benčića, je ovaj tu dio iz Jutarnjeg lista gdje je policija očito, jer nema ko drugi, lagala. Kod Roberta Markovčića pronađeni su arheološki nalazi neprocjenjive vrijednosti s kojima je, smatra se, pokopan halštatski knez. Radi se o bogatoj brončanoj i železnoj opremi konja, o komadima luksuznog namještaja ukrašenog koštanim intarzijama. To je laž. To je laž za koju je odgovoran voditelj te takozvane istrage, odnosno ovo je bilo jedan postupak osvete Saše Vrtarića i tu onda postoji mogućnost da se Benčić i Vrtarić izvuku van situacije time da onda optužuju bivšeg župana Radimira Čačića da je on njih zbog pritiska prisilio na te njihove radnje, gdje je onda i Saša Vrtarić izmislio da kod mene nađe nekakav pištolj i onda imate tu te tehnike crne psihijatrije koje oni tu koriste. A to je onda, na primjer da me sad zovu između rođendana prije i posle, da onda ti kao sjebu ugođaj i onda isto, na primjer, dobiješ doma optužnicu i presudu da taj nađeni pištolj koji nikad nije pronađen, koji nije niti popisu oduzetih predmeta. Dakle, to je dokaz da je Saša Vrtarić kriv za kazneno djelo, mislim na 205, gdje je predviđena kazna do 5 godina zatvora. Ali očito za njih zakoni ne vrijede. I onda dobiješ doma optužnicu i presudu u isto vrijeme i u toj optužnici piše da državni odvjetnik, znači on koji vas tereti, traži veću kaznu ako se bude žalio. Da bi onda ti prihvatili tu neku uvjetnu kaznu od 7 mjeseci i onda bi ti to ušlo u dosije da si kriv. Jer si misliš, ajde, ne mogu se ja sa rogatima bol. To je ona njihova tehnika crne psihijatrije. Jedna od najgnjusnijih djela koje uopće može postojati, da oni tako teroriziraju narod. Ko zna koliko jadnih ljudi je već zbog toga nastradalo, izgubilo je, na primjer, obitelj, izgubilo je posao zbog te torture i čak i život, jer se ljudi ubiju od sramote. Primjerice, sutra na sudu će me pitati sudac ili sutkinja jesam li oženjen? Pa nisam. Zato ne postoji uvjeti za ispravne ljude da se u Hrvatskoj žene, a dokaz tome je milion ljudi koji je pobjeglo iz Hrvatske upravo zbog sudstva i zbog policije i zbog sistema kojeg imamo. Jer tu nema jednostavno nemoguće je osnivati obitelj i onda adekvatno održavati svoju ženu i djecu s tim plaćama. Imamo milion uhljeba na 3.800.000 ljudi koji inače još tu su ostali. A 3.500.000 ljudi su bili korisnici, znači pregledali su moje filmove na 3-4 kanala. I ko je onda jedan Saša Vrtarić, policijski službenik, jedan načelnik uprave Benčić, spram meni. Oni su jednostavno djelatnici jedne firme koja se predstavlja da nudi uslugu sigurnosti i povjerenja, a zapravo to ne čini. Ja sam totalno nezadovoljan sa njihovim radom kao korisnik i kao osoba koja plaća te usluge.
i radim u realnom sektoru. Ja stvaram vrijednosti na poslu, dok oni to ne čine, nego žive od mog rada. Ja ću sutra ići s biciklom na posao, na sud u Varaždin, 25 km, a oni valjda vozio auto na moj račun. Ja si auto ne mogu priuštiti uz ovakve okolnosti. A takve okolnosti tjeraju ljude da bježe iz te Hrvatske, zato jer tu nema pravde, tu nema života za ljude koji nisu dio sistema. I onda govorim o nekim udbašima. U drugim državama komunističkima postojala je lustracija. Kod nas nije. Kod nas su zamijenili petokrake sa šahovnicama i možemo smatrati da su sve to na svim položaju takozvani udbaši, ali UDBA više ne postoji niti komunizma, jer se to pretvorilo u neki organizirani kriminal. Tako da svaka osoba koja ne dokaže svoju nevinost, da nije upletena u kriminalne radnje kroz zlouporabu položaja, može se po meni smatrati udbašom ili kriminalcem. Oni su krivi. I mi to znamo, a ne usudimo se to reći, zato kad se bojimo njihovog pendreka, njihovih optužbi, njihovih kazne, ali to zna i javnost van Hrvatske. To znaju ostale nacije koje nas smatraju lopovskom državom. Što za žalost i jesmo, ali niko se ne buni. I sad ovaj moj rad, ovo tukaj radim, je upravo zbog toga jer sam takav bio i u ratu, kako sam sad u miru. Meni su rekli, mali ti si heroj, a sad nemam niti status branitelja. Zato se pitam, gdje su ovi branitelji svi? Svi ti korisnici našeg novca, svi ti oni koji su u penziji, koji se ne moraju bojiti da bi izgubili neki posao, zato što dignu svoj glas. Jer imaju tu penziju koja im je osigurana. To znači da ovi koji su sad, ti nekakvi branitelji, oni su bili i u ratu pičkice, kao što su sada pičkice u miru, jer se ne usude uopće obraniti domovinu i narod. Pravi heroji Domovinskog rata i su poginuli, i su pobjegle iz ovoga što imamo. Evo idemo dalje. Kao što rekoh, napadnut sam nakon objave svoje knjige i upravo sam u uvodu svoje knjige najavio da se to bude dogodilo. Tako da ovo nije neočekivano. Evo, preživjeti apokalipsu. Ovo je prvi dio zato jer knjiga ima 834 stranice, pa onda imam dva ovakva fascikla. Znači, objavljena je knjiga na PDF-u besplatno za sve 2016. godine i zatim su počele diskriminacije, pretresi doma i maltretiranja. Ali zbog tog maltretiranja smo onda pokrenuli s tim kanalima da dokažemo da smo mi pozitivna strana. I ovo sad tu, ovo je epska bitka dobra i zla. Mi smo tu da stvaramo, da spasimo, da pomognemo koliko je to moguće. Znači mi i ljudi koji mene podržavaju. Znači uvod knjige Preživjeti apokalipsu, priručnik za preživljavanje bijelog čovjeka u Europi glasi ovako. Ovu knjigu posvećujem svim dosadašnjim i budućim neprijateljima, svima koji su me napadali i otežavali mi življenje. Njima zahvaljujem najviše. Jer bez njih ne bi nikada doživio ovako buran život, niti sakupio toliko loša iskustva koja su bila neophodna da napišem ovu knjigu. Neprijatelj i zlo su najvrednije što nam život daje. Oni su sol bez koje bi svaki život bio neokusan i bljutav. A borba čini čovjeka čovjekom jer on zrije samo u nevoljama. Nije važno koliko udaraca podijeliš i koliko puta padneš, nego koliko udaraca možeš podnijeti i koliko puta ustaneš da bi se otresao i krenuo jače dalje. Zato hvala ti Krešo Barlek da sutra mogu na sudu dokazati da sam ne samo čovjek, nego i ljudina, uzor našem narodu i našim ljudima koji su skroz
preplašeni i ne usude se uopće dignuti svoj glas. Znači idemo dalje. Jer samo to je preduvjet našeg preživljavanja u teškim vremenima koje se javljaju redovito. A dokaz da sada postojimo je uspješna borba naših predaka, njih sada ne smijemo iznevjeriti. Inače su njihovi napori, žrtve i muke bile uzaludne ako ih ne znamo cijeniti i ne slijedimo njihov put na ovoj nam sudbinom danoj djedovini. Preuzimam sve posljedice na sebe nakon objave ove knjige, znači i ove pretrese od policije, lažne optužbe i blaćenje u novinama. I velika mi je čast, budem li sakupio još više neprijatelja, jer je to samo dokaz da posjedujem nepokoljebljiv stav bez obzira na posljedice. Tu bi rekli Srbi, slava rodu. Pred nama su teška vremena u kojima računam izginuti u vrtlogu događaja, pa je jedan od najvažnijih motiva bio da sačuvam i prenesem svoje znanje dalje, kako se ne bi izgubilo. Dakle, ovih 7 mjeseci zatvora od Kreše Barlika su pizdin dim, prema onome kaj sam očekival, a i onome kaj bude i valjda još došlo. Ovime želim minimalizirati žrtve i štetu koja prati kolaps svake civilizacije i one kako je sada poznajemo. Više od ovoga ne možemo učiniti jer je sudbina domovine u vašim rukama. Znači, na vama je da se potrudite. Jer vidite sad isto, ja moram sam sebe braniti. Ja nikoga nemam tu nikakvu podršku. Isto tak je na primjer i sa Barbarom. Ona je očekivala da ide na sud i da budu došli 1000 Hrvata, bude došlo isto s njom na sud i da budu oni tam digli ferku. To tak ne ide. Mi nismo složni, mi smo narod od pizde. Niko ne bude za vas se boru, ako se sami ne borite. Slična stvar je sa onom idiotarijom živi čovjek. Živi čovjek je čisti idiotizam. Ti ne možeš stati pred policajca i reći ti meni ne možeš ništa jer sam živi čovjek, jer možeš dobiti s pendrekom po glavi ili još neke gorje. Nego tu samo sila pobjeđuje. Ja sad nemam kaj sad iti sa silom na sudstvo i na policiju. Nego će to učiniti sila kada se bude napokon tu stvoril red i mir. Ona sila bude hapsila policiju, sudce, korumpirane i sve ove ostale. I ta sila, ako budemo imali napokon svoju državu, ona treba podatke, ona treba informacije. Informacije, imena, prezimena. I ta prezimena i imena sam ja sakupil. Jer su se oni sami iskazali kao neprijatelji. I sve je tu na papiru. Znači ja sutra isto na sudu. Jedan da sud je samo farsa. Tražim. Izrazito tražim i na tome i ostajem da se dolazi na sud kao svjedok Anđel Kostričak, sadašnji župan. Anđel Kostričak mi je na manifestaciji Bitka kod Čanjeva prije 2 godine rekao: Moku, javi se svejedno kam te budu strpali. Znači oni su odlučili mimo suda da budu mene nekam strpali, ko zna, zatvor, ludnica, nije sad bitno. Ali Anđel Kostričak zna imena i prezimena tih osoba koje su se njemu hvalisali da će meni podvaliti pušku i da me budu sjebali. On je krunski svjedok, on je ključna osoba i referenc točka da to znamo tko stoji iza toga. Jedan Stričak, jedan Krešo, oni su samo alati u svemu tome. Oni su plaćenike koji dobiju novac za stvari koje jedan normalni čovjek ne bi radio za pare. Ali su oni pristali na to. Kad ne bi na to pristao Saša Vrtarić, neko drugi bi se već našao. Koji je prodala vragu svoju dušu da ide jednog Markovčića terorizirati. Takvih uvijek bude. A nama su bitne one osobe u pozadini. A te zna Anđel Kostričak. Evo, čitam dalje.
dajem osim znanja i hrabrost onima kojima najviše treba. Neka bude ovo štivo zarazno i iskra koja će zapaliti plamen u srcima svih ljudi željnih spašavanja naše rase. Svejedno jer znaju jezik na kojem je napisana knjiga, jer je preduvjet našeg preživljavanja sloga arijevskih naroda Slavena i Germana na europskom tlu, a samo zajedno možemo odbiti sve napade i pobijediti naše neprijatelje. Neka postanemo opet složna braća, a ne posvađana obitelj. Velika hvala neka bude dušmanima, jer je njihova agresija preduvjet da se napokon ujedinimo. Znači, ova agresija kroz koronu, kroz skoru inflaciju, bude pokazala koliko ljudi doista vrijede i onda spojila ljude, one koji doista nešto vrijede. Ako sam već spomenuo ovo idiotario, živi čovjek, tu isto ti nemaš reći, to se mene ne tiče, to je vaš problem. To ne funkcionira u praksi. Dobiješ metak, dobiješ pendrek, ti si gotov. Tako da neki pacifizam je totalno samoubojstvo. Vi se morate boriti sad kao ja, pravnim sredstvima. Sutra možda bude Benčić opet valjko paniku napravio, pa mi bude postaviti pred sud policajce u pancirkama s drugim oružjem. Da bi onda kao rekli ide Markovčić na sud, možda bude kaj napravio. Da bi onda s tim cirkusom digli neke tenzije koje su smiješne. Jer ja smatram da se mogu bolje imati pod kontrolom nego svi Benčići, Vrtarići i svi oni ostali zajedno. I sad ljudi, isto dalje da uvodom vam objasnim neke stvari. Rođenje u ovom sudbonosnom trenutku obavezuje nas na djelovanje. Dokažete duhovima predaka da niste ovdje uzalud i ni za što. Zato jer mi smo tu sa razlogom. Možda je moja misija da upravo u Varaždinu izvučem van iz njihovih mišljih rupa sve to zlo koje se tu skriva, jer je Varaždin prilično bitan za Hrvatsko. Mi smo tu blizu Austrije, blizu Mađarske i onda jednog dana budemo sigurno se spojili u neki savez, da onda dokažemo da nismo bili totalni idioti, da ipak postojalo kvalitetnih ljudi koji su pokušali nešto, koji su onda se borili i koji su žrtvovali za ostatak naroda. I baš zbog toga činim ovo sad što činim, jer napisati takvu knjigu je isto zapravo potvrda da se isplatilo, da si živio sad u ovom trenutku, jer dok odeš ostat će iza tebe jedan lijepi trag. Knjiga je napisana u ovom obliku da bude svima besplatno dostupna i može se putem interneta brzo i nekontrolirano širiti, ali je bezvrijedna ako tako ostane, nego je treba isprintati u fizički oblik, da preživi kolaps sistema i nestanak svih elektronskih čitača. Zato ova knjiga ima samo svoju vrijednost kad je na papiru kojeg možete držati u svojim rukama i sačuvati čim duže, dok sve njene informacije ne budu dalje pohranjene prepisivanjem ili pak kroz pamćenje. Ima tu jako puno tih informacija, a kao što rekoh, nema je u prodaji, nego se morate to sami isprintati. I sada nastavimo dalje. Morate znati da tu isto sad oni budu, znači policija i sudstvo, budu rekli pa vi ste kršili zakon. Pa nisu li oni kršili zakon, znači širenjem laži, primjerice za taj Alžabet, je tu isto Benčić primio od tih arheologa neke nagrade kao da je on naše počinitelje, a da sam doista ja počinitelj. A to je bilo prije 2 godine, pa ja sam bio u zatvoru. Ali oni nisu imeli kaj dokazati, pa su onda zmislili neke druge slučajeve, znači ovo sa oružjem, da bi opravdali taj pretres. A
2 svjedoka koji inače mora biti kod pretresa, koji su bili prisutni. Oni su se zgražali kakve veliko neznanje tih stručnjaka, te policije i tih takozvanih, kako se zove, neki arheologi su došli pa se onda nisu niti znali razlikovati kopiju od originala tih mojih uljenih lampica u šatoru, u jurti, kad je bilo doista sramotno za njih i još su baš ti svjedoki komentirali da je moje znanje puno veće od njih svih skupa. I to je velika sramota. Sramota je, a i čovjeka onda strah jer su zlobni i upravo zbog tog neznanja oni vam mogu nateretiti kaj god žele. Pa sti onda branim na sudu, koji u biti isto ne zna o čemu se tu radi. On samo dobije od tog Krešo Baleka taj neki zahtjev, osudi ga, a Krešo dobio to valjda od nekog drugog, jer morate znati da ja sam već osuđen jedanput na 3 mjeseca zatvora jer sam citirao na referendumu o obitelji izjavu Jakoba Lorbera, Božjeg pisara. Ljudi, ovo je najveća sramota opće za sud u Varaždinu. Da mora neko osuditi zbog citata na Facebooku Jakoba Lorbera. Pa oni su totalno neuki. Neuki, ne shvaćaju uopće o čemu se radi, o kome se radi, nego samo sude kak im je volja i kakvo je dobivaju ono naređenje. I morate znati da u biti ovo sve skupa, ta sva agresija, ona je vođena niskim pobudama. Jer zakon govori da su niske pobude netrpeljivost i mržnja, primjerice prema rasi i nacionalnosti. A kad ja napišem sad knjigu o spašavanju bijele rase u Europi i neko me napadne, policija, sudstvo ili javni tužioc, on me napao, dokazano, zbog niskih pobuda, zato jer on ne voli bijelu rasu i bijelog čovjeka u Europi. On želi spriječiti da ja pomognem bijelom čovjeku i bijeloj rasi u Europi. Oni to očito ne shvaćaju, da su vođeni niskim pobudama. Ako to nije zbog toga, ona je tu pohlepa i sebičnost i isto je niska pobuda. Znači pohlepa za nekim poslovima javnog tužitelja, na primjer, onda što prihvaćaju taj novac, jer su plaćeniki, novac da bi radili takva djela kao što čine. I to je onda isto veliko zlo i dokaz njihove zločudnosti prema autohtonom stanovništvu. I sad još da pregledam kaj sam tu još pripremao. Aha, morate isto znati da imam tu, bilo je u oko 10 radnih medija protiv mene, isto su me blatili, a to isto ne može drugačije nego preko policije, preko glasnogovornika policijske uprave Varaždinske, odnosno Benčić je tu isto imao svoje prste. Tu sam isto si sakupio sve te novinske članke i se mene blati u vezi prisilnog cijepljenja. Znači ja sam objavio da se jedna bakica prisilno morala cijepiti i onda su oni mene tu razapinjali po medijima. Ne znam di da počnem. Znači, širio dezinformacije o prisilnom cijepljenju. Ja sam širio informacije, ne dezinformacije. Znači tu su isto lagali policajce, ali i medije. Širio fake news. Gospodo, jel su moji edukativni filmovi fake news? Je moja knjiga fake news? Evo, ovo je podravski šaman koji je širio lažne vijesti o cijepljenju i potresu. Ja nisam nikakve lažne vijesti širio ni o cijepljenju, a kamoli o potresu. Znači Danica HR. Znači to su isto ta crna psihijatrija, znači tehnike crne psihijatrije kojima se koristi policija, tužiteljstvo. Evo opet još jedan podravski list. Evo tko je širio laži o potresu i cijepljenju.
Ja ne znam da su oni uopće normalni ili ne znaju da se ovo bude koristilo protiv njih jednog dana. Očito nisu, oni misle da bude sve tak trajali kak je, zato dobro ono hvala koroni, hvala tom zlu kad dolazi, jer onda oni isto budu ostali bez novaca koje su stekli isto ljudnom izdajom. I tu isto, ljudi su isto slali potvrde da pričam istinu na internetu, imenom i prezimenom. I nikome ništa. Evo. Širio fake news, opet još isto. Znači, ja osobno sam računao da bude agresija, računao sam napad neprijatelja, ali neprijatelj očito nije računao da ću se suprotstaviti pravnim sredstvima i očito nije svjestan toga da se ne vraćamo više u staro normalno. Dolazi novi svjetski poredak koji valjda ne bude tak kako su se zamislili ovi satanisti koji sad uvodio tu te razne mjere. I onda kad jednog dana budemo napokon imali svoju državu, svoje društvo sređeno, vjerojatno će doći na red onda svi oni koji su nama činili zlo u ovim teškim trenucima, koji su nas sprečavali da budemo efikasniji u našem djelovanju, jer meni puno energije oduzme ovo sad tu, kad me stalno terete, kazne, novac mi oduzimaju koji teško zaradim. Ti koji onda budu došli na red, da onda opravdaju svoje ponašanje sada koje nije ničim opravdano. Zato apeliram na Krešu Barleka da odbaci tu optužbu, jer inače u suprotnome ću ja koristiti u svoje svrhe da jednog dana možemo sastaviti optužnicu protiv Kreše Barleka. Jer ja sutra isto gubim jedan dan, moram si uzeti godišnji odmor, moram klačiti 50 km i onda moram slušati njihovo maltretiranje. Tako da, sad ljudi znate čemu je riječ. Ako slučajno se ja sutra ne bi vratio, onda su valjda smislili da sam ih htio podaviti ili kaj drugo, ali to je, inače po tome jesu poznati, po širenju lažnih vijesti, lažnih optužbi i slično. Evo ljudi, vidite da sad ne plačem, kažem vama isto da bez borbe nema pobjede i bez toga da ako ste u pravu ne dinjete